Il-Kummissjoni Ewropea tilqa l-passi li qed jieħu pajjiżna biex issaħħaħ is-sardna tad-dritt. F'intervista l-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja irrikonoxxa l-passi li pajjiżna qed jieħu biex jimplementa bi sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia. I have seen that it was possible for the new government to propose some new reforms, to ask to the Venice Commission to give an advice, then to go back to the Commission to see if there are some positive answers to the Venice Commission. And so we are in a process due to what? Pajjiżna qed jimbotta ta' riformi fosthom fil-mod ta' kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija li ma' riforma qed titħaddem bħalissa bl-iskrutinju tal-kandidat riferut għall-ogħla kariga fil-korp quddiem il-Kumitat Parlamentari għal ħatriet Pubbliċi wara għażla b'mod indipendenti mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Qed tkun riformata wkoll il-mod ta' kif tinħatar il-ġudikatura. Riformi li fi kliem il-Kummissjoni Ewropea huma ta' eżempju għal pajjiżi oħra fl-Ewropa li kollha kemm trid teżamina s-sistema tas-saltna tad-dritt. In the example of Malta, it's very clear. It was possible to discuss in some months about huge judicial reforms. L-lum kienet irrappurtat li l-Kummissjoni Venezia faħret il-proposti dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni dwar dawk ingaġġati mal-Gvern bħala persuni ta' fiduċja dwar il-ħatriet tas-Segretarji Permanenti u l-mod kif se jkun maħtur il-Kummissarju tal-Pulizija. Dan apparti li dwar l-għażla tal-Prim Imħallef il-ġdid, Market Kuti, kien hemm qbil unanimu bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u hemm qbil fil-prinċipju dwar emendi maħsuba li jsiru kemm fil-Kostituzzjoni u wkoll fil-liġijiet ordinarji ta' pajjiżna dwar kif għandhom jiġu maħtura ġudikanti ġodda u dwar kif għandu jiġi maħtur Prim Imħallef eventwalment hekk kif Dr. Market Kuti jispiċċa minn din il-kariga. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.